салом бинандагони азиз, дар 15 дақиқаи оянда шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Имрӯз 2 март аст ва дар нашри навбатии барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро дорем. дар ҳоле ки Эрон аз идомаи музокирот бо Амрико даст кашидааст, Доналд Трамп мегӯяд амалиёт дар Эрон то иҷрои ҳадафҳо давом мекунад. амалиёти ҳарбӣ бо тамоми нирӯяш то дами дастёбӣ ба ҳамаи ҳадафҳо идома мекунад. фармони ҷалби ҷавонон ба артиши Тоҷикистон имзо шуд. маросими даъвате ки ҳар сол бо шикоят аз сафарбарии иҷборӣ ҳамроҳ аст. ва дар як фурудгоҳи айолати Мексика тавассути сагҳои махсус ҳолати равонии мусофирони бандмондаро таскин мебахшанд. сагҳо дар навбати худ барои рафъи афсурдагӣ ва изтироб ба одамон кӯмак мерасонанд. президенти Амрико гуфт ки ҷанг дар Эрон метавонад то 4 ҳафта ва то замоне ки ҳамаи ҳадафҳо ба иҷро нарасанд идома бикунад. айни замон мақомоти баландпояи Эрон гуфтанд ки ин кишвар бо Вашингтон музокира нахоҳад кард. Трамп тахмин намуд ки баъди кушта шудани 3 сарбози амрикоӣ эҳтимоли афзоиши талафот дар миёни низомиён вуҷуд дорад. Эрон амалҳои интиқомҷӯёнаашро идома дода ба ҳадафҳое дар чандин давлати минтақа аз ҷумла Исроил бо мушак зарба мезанад. тафсилоти ҳаводиси ахир дар гузориши ҳамкорам Хиромон Бақозода. алии лориҷонӣ раиси шӯрои амнияти миллии Эрон гуфт ки Теҳрон бо Вашингтон музокира намекунад. ин изҳорот чанд соат баъди он садо дод ки дар ҳушдораш президент Доналд Трамп гуфт бо тамоми нирӯи артиши Амрико ҷазо додани Эронро давом медиҳад. дар изҳороте ки рӯзи 2 март дар саҳифаи X нашр шуд, лориҷонӣ гуфт мо бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико музокира намекунем. ӯ афзуд имрӯз мардуми Эрон аз худ дифоъ мекунад. аз ин пеш бо нашри як навори 6-дақиқаинаи видеоӣ дар шабакаи Truth Social Трамп гуфт ки ҷанги зидди Эрон метавонад то 4 ҳафта давом кунад. ҳарчанд чунин ба назар мерасад ки ӯ дарро барои музокираҳои баъдӣ бо раҳбарони имрӯзаи Теҳрон боз гузоштааст. дар давоми 36 соати гузашта Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҳампаймонҳояш амалиёти ҳамосаи хашм, яке аз таҳоҷумҳои азим, мукаммал ва барномаро идома медиҳем. сафорати Тоҷикистон дар Эрон хабар дод ки ба беш аз 200 шаҳрванди ин кишвар барои бозгашт ба ватан кӯмак мерасонад. рӯзи 28 феврал Амрико ва Исроил ба хоки Эрон ҳамла карданд ва парвозҳо ба ин кишвар қатъ гардидааст. Низомиддин Зоҳидӣ, сафири Тоҷикистон дар Эрон, рӯзи 2 март дар суҳбат бо радиоозодӣ гуфт шаҳрвандоне ки мехоҳанд ба ватан баргарданд бо ҳадафҳои тиҷорат, саёҳат ё табобат ба Эрон сафар карда буданд. ӯ гуфт ки ягон шаҳрванди Тоҷикистон дар ҳамлаҳои Исроилу Амрико дар Эрон осеб надидааст. ба қавли сафир, рӯзи гузашта 15 тоҷикистонӣ аз тариқи Озарбойҷон ба ватан баргаштанд ва имрӯз 2 март 50 нафари дигар бо ҳадафи бозгашт ба Тоҷикистон вориди хоки Туркманистон хоҳанд шуд. Эрон бо ин ду кишвар ҳамсоя мебошад. аз 200 нафар ба сафорат муроҷиат кардам. қисми аз онҳо аз тариқи Озарбойҷон мехоҳанд ба ватан баргарданд ва қисми аз онҳо ки дар қисмати хуросони Эрон қарор доранд мехоҳанд аз тариқи Туркманистон ба ватан баргарданд. мо рӯйхатҳои лозимро омода кардем ва хушбахтона рӯзи гузаштаам 15 нафар шаҳрвандони мо аз гузаргоҳи сарҳадӣ аз тараи Эрон Озарбойҷон убур карданд, ба самти Боку ҳаракат карданд. ҳамчунин имрӯз тахминан 50 нафар шаҳрвандони мо аз тариқи марзи Сарахс, гузаргоҳи марзии Сарах, ин дар марзи Эрону Туркманистон аст, убури онҳо оғоз мешавад. бинандагони азиз, ин буд суҳбати сафири Тоҷикистон дар Эрон ва ҳамкорони мо ва радиоозодӣ вазъи тоҷикон дар ин кишвар ва ҷараёни бозгашти онҳо дар ватанро пайгирӣ хоҳанд кард. шумо метавонед тафсилоти охир ки дар сартосари ҷаҳон чӣ мегузарад дар сомонаи мо
пайдо кунед ки муфассал навишта шудааст. дар идомаи барнома рӯ меорем ба таъсири бархурдҳои ахир ба бозори ҷаҳонии маводи сӯхт. низоъ дар Ховаримиёна боиси ҳамла ба киштиҳои газу нафтрасон ва қатъи баҳрнавардӣ дар минтақа гардид. дар натиҷа рӯзи душанбе нархи нафт ба қадри назаррас боло рафт. ҳамкорам Кайо Марсиато дар ин бора тафсилот дорад. нархи як бушка нафти Брент рӯзи 2 март дар бозорҳои ҷаҳонӣ ба $82 амрико расид, ки дар муқоиса бо рӯзи пеш 6% бештар аст. коршиносон тахмин мекунанд, ки ҳафтаи равон як баррел нафт тақрибан ба $80 ва ё $90 амрико баробар хоҳад буд. низоъ дар Ховаримиёна баҳрнавардӣ дар минтақаро бо хатар мувоҷеҳ кардааст. طبق معلومات نهادهای بهره‌نوردی منطقه بر اثر برخوردهای روز یکشنبه در خلیج فارس 3 کشتی موشکباران شده کمش 1 ملاح به هلاکت رسید. ایران ابراز داشت که روهای کشتی‌ها در تنگی و یا گذرگاه استراتژیکی هرمز را منع کرده است. تخمیناً نصف نفت صادر شونده به چین و تقریباً 90% نفت صادر شونده به ژاپن توسط گذرگاه هرمز به این کشورها فرستاده می شود. همین طریق در شبانه روز گذشته تهدید به بحرنوردی در خاورمیانه بالا رفت. روز یکشنبه بیش از 200 کشتی و از جمله کشتی‌های گاز و نفترسان لنگر زده از حرکت باز ماندند. گروه کشورهای صادرکننده نفت اوپک پلاس وعده داده است که تا ماه اپریل استخراج و صادرات روزانه نفت را 206,000 баррел یا بشکه بالا خواهد برد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید و برنامه رو با خبر و گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم. پرزیدنت تاجیکستان آخر هفته گذشته فرمان دعوت به ارتش رو امضا کرد. دعوت بهاری جوانان به خدمت ماه آینده شروع می شود و تا آخر ماه می ادامه می کند. مقامات همساله گزارش می دهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش می روند ولی شکایت از ابله کم نمی شود. در این باره رادیو آزادی بارها گزارش نشر کرده است و همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را ادامه می‌دهد. دعوت امسالی جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان روز 1 اپریل آغاز می شود. فرمان را در این باره رئیس جمهور امام علی رحمان امضا کرد. و این مقامات را وظیفه دار کرده است که تا 31 می امسال جوانانی از 18 تا 27 ساله را که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت یا آزاد بودن از خدمت حربی را ندارند به ارتش جلب کنند. همچنین از وزارت تندرستی تقاضا شده است که برای معاینه دعوت شوندگان پزشکان با تجربه را سفربر نمایند. آنهایی که خدمت حربی را تمام کردند در 2 ماه آینده از ارتش تاجیکستان جواب داده می شوند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان سال 2 بار و هر دفعه با شکایت از جلب مجبوری جوانان یا سرباز شکار صورت می گیرد. یک سبب اساسی سرپیچی جوانان از خدمت حربی بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان نامبر می شود که گاهی با مرگ و معیوب شدن سربازان می انجامد. مقامات میگویند وضع در قسم‌های حربی نظر به سالهای پیش بهتر شده است. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح حتمی است و برای سرکشی از آن جزا تعیین شده است. بر اساس قانون اگر جوان سالم و مطابق به طلبات ارتش از خدمت در صف نیروهای مسلح سرکشی کنند، دادگاه او را یا جریمه بزرگ خواهد بست و یا تا 2 سال به زندان محکوم خواهد کرد. دادگاه تاجیکستان در سال 2025 برای سرکشی از خدمت حربی 27 نفر را از آزادی محروم و 69 جوان دیگر را جریمه بستند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. مقامات روسیه نقشه دارند در اول ماه اپریل پیام رسانی تلگرام رو ببندند. در این باره RBK با تکیه به منبع‌های خود خبر داد. مصاحبان نشریه این رو تصمیم نهایی کرمل نامیدند. جلب آدمان از جمله نابالغان به عملهای غیرقانونی از جمله سبب‌های این تصمیم نامبر می‌شود. روسکومنادزور خبر RBK را تصدیق یا رد نکرده است. یک منبع در یکی از شرکت‌های مخابراتی روسیه به The Bell احتمال مسدود شدن تلگرام را تصدیق
намуда аст. пештар вазири рушди рақами Русия Мақсуд Шадаев ваъда дода буд ки кори телеграмро дар ҷабҳаи ҷанг маҳдуд намекунанд. изҳороти ӯ баъди он садо дод ки баъзе аз блогерҳои ҷонибдори ҷанг ва фаъолони иҷтимоӣ маҳдуд кардани кори телеграмро танқид намуданд. рӯзи гузашта ба далели баста шудани ҳарими ҳавоӣ дар ховари миёна ҳазорон мусофирон дар фурудгоҳҳо дармондаву дар як ҳолати бади равонӣ қарор гирифтанд. барои дур намудани изтироб аз одамон ва ё берун овардани онҳо аз ҳолати афсурдагӣ бархе аз фурудгоҳҳо дар ҷаҳон ҳанӯз аз ин пештар истифодаи сагҳои таскинбахшро раҳандозӣ карданд. аз ҷумла дар яке аз фурудгоҳҳои байналмилалии Мексика мусофиронро дар баробари кормандон гурӯҳи сагҳо истиқбол мегиранд. интизор меравад ки чунин таҷриба дар фурудгоҳҳои дигари ин кишвар ҳам роҳандозӣ гардад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. гурӯҳи сагҳое ки барои фароғату беҳтар кардани ҳолати рӯҳии инсонҳо пешбинӣ шуданд дар як фурудгоҳи айолати Мексика сайёҳонро пешвоз гирифтанд. сагҳои зоти булдоги фаронсавӣ бо номи Мамонт ва зоти олмонии такса бо номи Делта дар фурудгоҳи Фелипе Анҷелеси Мексика дар доираи як барномаи коҳиши стресс ё фишори равонӣ дар ҳамкорӣ бо Гвардияи миллӣ истифода шуданд. Франсиско Нафтали Варгас Кастро, афсари масъули бахши кинологӣ ё омӯзиш ва тарбияти сагҳо ба хабаргузории Reuters гуфт ки фурудгоҳ ин тарҳро моҳи ноябри соли гузашта бо ҳадафи кӯмак ба мусофироне ки аз стресс ё изтироб ранҷ мебаранд оғоз кардааст. сагҳоро бо навбат ва бо танаффус додан аз 1 то 1.5 соат истифода мебаранд. дар маъмурияти фурудгоҳ дар ҳамоҳангӣ бо Гвардияи миллӣ идеяи олӣ барои татбиқи барномаи истифодаи сагҳои ёвар ва таскинбахш барои меҳмонони фурудгоҳ ки стресс ё изтироб доранд пайдо шуд. кормандон сагҳоро ба ҷойҳои ҷамъиятӣ, толорҳои парвоз ва пешвозгирӣ ҳамроҳӣ мекунанд. баъзе мусофирон баъди парвозҳои тӯлонӣ ва бархеи дигар аз рӯи ҳисси кунҷкобӣ ба назди сагҳо меоянд. масъулияти ман аз он иборат аст ки сагро роҳнамоӣ кунам то одамон ӯро дастмол намуда эҳсоси амнияту хушбахтӣ кунанд. миёни кинологҳо бо дастпарваронашон як пайванди амиқ ба вуҷуд омадаву кормандони фурудгоҳ сагҳоро узви тими худ мешуморанд. мо онҳоро ҳамкори худ меҳисобем. мо роҳнамои онҳо ҳастем ва сагҳо дар навбати худ барои рафъи афсурдагӣ ва изтироб ба одамон кӯмак мерасонанд. фурудгоҳ имкони тавсеяи ин барномаро меомӯзад то дар дигар терминалҳо дар саросари Мексика татбиқ намояд. ва як хабари дигар ҳам дорем. Як ҷавони 21 сола дар душанбе бо иттиҳоми иҷрои ҳаракатҳои бадахлоқона нисбати духтари ноболиғ боздошт шудааст. раисати корҳои дохилии Душанбе охири ҳафтаи гузашта хабар дод ки ин ҷавон ба он гумон бармешавад ки соли 2025 бо як духтари ҳанӯз ба синни 14 сола нарасида робита барқарор намудаву нисбат ба ӯ ҳаракатҳои бадахлоқонаро анҷом додааст. назари ин ҷавон ва наздиконаш ба ин иттиҳоми эълон шуда маълум нест. раисати корҳои дохилии Душанбе бо нашри ин хабар аз волидайни наврасон даъват кардааст ки фарзандони худро беназорат нагузоранд. бино ба гузориши омбудсмен ё ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон соли 2024 дар ин кишвар 88 мавриди озори ҷинсиву ҳаракатҳои дигари бадахлоқона нисбат ба ноболиғон сабт шудааст.
و بینندگان عزیز، اخباری آزادی در همین جا به پایان رسید. سپاسگزاریم از یکی شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر گزارش‌های بیشتر از این را هر وقتی که خواستید میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و تیک توک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. و اگر شما نیز یگان نوار و یا خبری جالب دارید که میخواهید به ما برسانید، با ما تماس بگیرید. ما حتما پیگیری خواهیم کرد. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.